Hayırlı gün. Tatarçası şulay bulayında özgertip kuru yıllarından son aktiflaşkan Garap farsı alınmalarının məğne üzünçelikleri. Garap farsı alınmalarının yanıdan aktiflaşığı 20. asır azağı 21. asır başı Tatar edebi tili leksikasının en karakterli üzünçeligi diyerge bola. Tilibizge 10 asır boyuna 10. asırdan alıp 19. asırga kadar indi. Devamında din, edebiyat, sevde, fenni hem medeni bağlanışlar neticesinde üzlüksüz kirip turgan Garap hem Farsı alınmalarının kubisi Sovet vlasitçılığında internasyonal Rus hem yana yasalgan Tatar sözleri bilen almaştırılgan idi. İlde demokratik özgerişler başlangaç, halkının milli özanı uyanığa beyleri uçta bu proces kopma karşı yöneliş aldı. İnternasyonalizmler hem Rus alınmaları uğruna yanıdan Garap farsı sözlerin kullanığı bilen mağuğu küçeydi. Garap farsı alınmalarının şartıyı yana çırda özlerinin elekiki məğnelerindegine aktiflaşmadı, belki türlü özgerişler geçirdi. Ayrım alganda köpküne sözler yana içtimai siyasi hem iktisadi vaziyetke beyli rövüşte yana məğne tüsmürü bilen boyaydılar. Qaybirleri ayrım konkret məğnelerindegine aktiflaştı. Garap farsı sözlerinin kubisi özlerinin Rus hem Künbatış dillerinden kirgen ekvivalentlarını alıştırу maksatında geri kaytarıldı. Bu ise alanın qaybirlerinde yana məğne tüsmürleri tuğuğa getirdi. Tübende şunday sözlerinin ayrıca yaş kullanganların qarab ötəbiz. Vakıf. Soңғы yıllarda ayrıca aktif kullanışqa kirgen sözlerinin birisi. Anlatmalı sözlüklerde ol iskirgen, kitap dili sözü bilgisi bilen, İslam dininde okutu için yaki umumen baylar hem cemaatçilik tarafından yarlılarga maddi yardım rövüşünde birile turgan bulak məğnesinde tirkelgen. Garap hem Farsı dili sözlüklerinde onun iki məğnesi kürsetilir. Birincisi, dinge beyli işler, ise hayriye maksatlarında tutuğu için verilgen, vasiyet etilgen mal milek. İkinci məğnesi, tartıp alınmay hem nalog salınmay turgan milek. Hazırki Tatar dilinde bu söz negizde fond alınması uğruna maddi yerden kürseti uyuşması degen məğnede kullanılır. Күрәсең, vakıf sözünün tilibizge naq şuşu məğnede aktiflaşığı Türk dili yığıntısı bilen beyli. Türk dilinde ol şul uq düşünceni anlata. Mesela misallarını indi gazete jurnallardan getirem. Onlarını türlü cemaat uyuşmaları hem vakıflar uyuştura. Bu vakıf üsip kilüşü illerdeki içtimai uyuşmalarının niyetlegen iş proyektine akşa verem. Bu indi neden? Vatanım Tataristan gazetesinden. Gıybere olması Tatar dilinin anlatmalı sözlüğünde tekstten üzümte məğnesinde tirkelgen. Garapça, Tatarça, Rusça alınmalar sözlüğü hem Garap sözlüğünde yazılgan söz, eğitim, fraza söz tizmesi məğneleri de kürsetilir. Soңғы yıllarda bu söz anlatmalı sözlükte giden bigrek şuşa şıganak tildeki məğnelerde kullanılar. Şulay yok ana formulirovka söze uğruna da faydalanı uçuruy. Yara misalını okuyup durmayayım, misallar var. Ondan tağın mene dinge yakın sözlerge kubrak toktalamayın da quasi söze. Sözlükte ol, Tatar dilinin anlatmalı sözlüğünde tarihi söz etip verilgen, şeriat zakonları boyunca hüküm etuşi ruhani. Bu söz soңғы yıllar Tatar edebi dilinde arbitr, referi sözleri uğruna, yani sport oyunları sudyası məğnesinde de kullanıla başladı. Mesela, misal, yarışlar bik yaxşı yıştırılgan idi. Sektorlar, stadiondagı yollar iskitmeli, yukarı derecedeki qazılar. Şıgana Garap tilinde bu söz dini məğneden tış umumen sudya hüküm etüşü məğnelerine iyi bulsa da konkret arbitr, referi məğnesinde başka hakim, muhakkem sözleri kullanıla. Tağın kanun neme? Bu indi zakonlar jıyıntığı, Garapça, Tatarça, Rusça alınmalar sözlüğünde şolay anlatma verilgen zakonlar jıyıntığı sözü türlü tippağı zakon kullanmaların atağı bilen birge konstitusiya sözünün sinonimi bularak da faydalanırlar. Mesela misallar.
Kitapны татар, башкорт һәм урыс милләтенең һәр кайсын милләт һәм дәүләт буларак саклау өчен кануннама дип тә кабул итәргә мөмкин. Мысы мәдәни җомгадан Идел журналыннан. Шартнама безнең кануннаманы Россия Федерация Конституциясе белән бергә төп чыганак дип игълан итә. Тагын мәкам сүзе. Аның сүзлектә ике аңлатмасы бар. Беренче аңлатмасы дәрәҗә тоткан урын, икенче аңлатмасы көйле тавыш, көйле тон. Бу сүз элек татар телендә тулысынча диярлек икенче мәгънәсендә генә очраса, хәзер ул беренче мәгънәсенә яңа төсмер өстәп, хукукый хәл мәгънәсендә статус сүзе урынына да кулланыла башлады. Мәсәлән, Украина мәсәлән, элеккеге Советлар Союзының иярченең Болгария мәкамына җәяшенә дә язылган статусына тиклем төшерүсә, инде башны авырттырмас иде. Идел журналыннан мисаллар. Тагын Русия эчендә кайбер автономияләрдә үз мәкамнарын күтәрүгә ирештеләр. Тагын мәхәллә сүзенә тукталыйк. Мәхәллә сүзенең татар теленең аңлатмасы сүзлегендә ике мәгънәсе бар. Беренчесе шәһәр һәм авылның бер мәчеткә караган өлеше, икенче мәгънәсе квартал. Бу сүзләр инде бу мәхәллә сүзе төп мәгънәләрендә активлашу белән бер рәттән яңа төсмерләр белән баеп, дини этник принципта төзелгән оешма төп территориясыннан читтә яшәүче халык төркеме, ягъни диаспора мәгънәсендә дә кулланыла башлады. Мәсәлән, анда гаилә кодексы икенче укылышта милли мәгариф системасын булдыру һәм мәхәллә төзү концепцияләре беренче укылышта тикшерелде мәдәни җомгадан. Татарстанда яшәүче урыс мәхәлләсе үзенең милли демократик парламент партиясын оештыра алса да, Татарстан өчен файдалы булыр иде һәм башкалар. Тагын мөнбәр сүзенә тукталабыз. Мөнбәр инде беренче мәгънәсе, беренче аңлатмасы мәчет эчендә мулла, имам хутбә укый торган баскычлы биек урын булса, икенче мәгънәсе менә безнең кафедра инде, трибуна, кафедра. Бу трибуна мәгънәсендә дә күчерелмә дәрәҗәле урын, нинди дә булса иҗтимагый эшчәнлекне башкару чарасы мәгънәләре белән дә кулланыла башлады. Мәсәлән, айга ашкан көне булды бу яңа мөхәррирлек мөнбәрен яулаган кеше өчен. Тагын бер мисал, әмма матбугат ярдәмендә дан мөнбәренә күтәрелгәннәр күпчелек иде. Тагын һөнәри сүзе бик активлашты. Бу һөнәри сыйфаты фарсы телендә нәфис, художестволы мәгънәсенә ия. Ясагыч нигез һөнәр исеме үзе дә чыганак телендә сәнгать, осталык, сәнгатькә бәйле шөгыль мәгънәсен аңлатып, татар теленә эш, кәсеп, профессия мәгънәсендә алынган һөнәри профессиональ билгесен дә аңлата башлады. Мәсәлән, Татарстан һөнәри уку йортлары 1,254,015 квалификацияле эшче әзерләде. Бу сыйфатны тагын исемләштереп профессиональ сүзе урынына да кулланалар. Мәсәлән, татар телендә иртәгәсе көн һөнәриләрен, җәяшендә язылган профессиональләрен әзерләү мөмкинме? Шул ук төшенчәләрне бирү өчен тамырдаш һөнәрмәнд, бу инде һөнәрче, һөнәрле, оста, махсус белемле дигән, фарсы телендәге мәгънәсе художник, сәнгать әһеле, бу сүзнең һөнәрмәнднең сүзе дә файдаланыла. Мәсәлән, хәзер Татарстан рәссамнары берлеге татар хатын-кызлары арасында иң беренче һөнәрмәнд рәссам Гайшә Рахманкулова музейын булдыру артыннан йөри Иделдән. Милиция һөнәрмәндләре белән бергә бу көнне барлык хезмәт коллективлары да билгеләп үтәләр. Мисал, Шәһри Чаллыдан. Югарыда каралган сүзләрдә чыганак телдә дә, арадаш телләрдә дә булмаган яңа мәгънә төсмерләре барлыкка килү күзәтелә. Кайбер яңадан активлашкан сүзләр элек татар телендә кулланылмаган, аңлатмалы сүзлектә теркәлмәгән, әмма чыганак яисә арадаш телдә булган мәгънәләрендә дә кулланыла башладылар. Мәсәлән, мәдәни алынмасы аңлатмалы сүзлектә культуралы алдынгы мәдәният культура мәгънәсендә генә теркәлгән. Гарәп фарсы теле сүзлекләрендә аларның цивилизация мәгънәләре дә күрсәтелә. Цивилизация сүзенең төп теге яки бу иҗтимагый экономик формация ирешкән иҗтимагый үсеш һәм материал культура дәрәҗәсе мәгънәсеннән тыш икенче дөньядагы алдынгы илләрнең хәзерге культурасы мәдәнияте мәгънәсенә ия булуында исәпкә алсак инде мәдәният сүзен цивилизациянең синонимы буларак куллану үзен аклай. Мәсәлән, мисаллар
Siz turmuş şartların yaxşırttığınız turmuşka medeni мәгънә бирегез. İkinci misal, medeniyet, mındajı içinde anlatması da yazılan, sivilizasiya degende nerse göz altında tutular. Nerse vakit bitemelle. Yarar olaysa min yumgaqlı mında tağın mecmuğa, ümmet, sermaye, ameliyat, zihniyet, külliyet sözlerine toxtalarga isep var idi. Onların kaldırıp durup yumgaqlav sözüngene aytıp gitem. Demek tilinin üç sözleri kübüğü garip farsı alınmaları da aktiflaşu prosesinde məğnəvi özgərişlərə duşar itiləyikən. 20-ci asır, azağa 21-ci yüz başında küpkine alınma sözler şığanak tilde bulmağan yana məğnələr bilən bayıdılar. Qoybirləri ise şığanak yaki aradaş tilde bulup da tatar tilinde eli kullanılmağan məğnələrin özləştirdiler. Ayrım avtorlar tarafından tatarşa ekvivalenti bulmağan Rus Avropa sözlerin alıştırу için künçüğüş alınmaların yana məğnə tüsmürü üstə faydalanıl da yaş ışıray. Şuluk vakitte qoybir küp məğnəli alınmalar şuruşun aktual konkret məğnələrində gına aktiflaştılar. Garip farsı alınmalarının şaqtıyı yana içtimai siyasi, iqtisadi vəziyyətə beylər əvüşdə yana məğnə tüsmürü bilən bayıdı. Qoybirləri ise ayrım konkret məğnələrində gına aktiflaştı. Sorular. Bana benim bir soru var. Ayıp. Bana bir küp sözler Tatar tiline göre edik garip Farsı tilinden son vakitte birek de garip tilinden büyütesi. Niçin şuay var? Bizim özümüzün til boyunluğuna gitmeyi mi? Ili başımda mesela degende daimmoce var vakitte. Ayıp. Şunun ben de muhabbet şunun için sebepler nesede? Min şulayra qoyayım mene bizning bitinde resmi rəvişdə din 10-cu əsrdə qəbul etilgan. Lakin kişilər kilgan Müslüman dini turunda məlumatlar bolğan. Hem mene şu din bilen birge Kur'an Arap tilinde bulgaç bik küp sözler bizning Türkiye sözler bilen birge Arap farsı alınmaları kirip ukmaşıp bizning tilimizde anıqlap kullanılganlar. Ondan soň revolüsiya bolgandan soň indi dinni bitiremiz deyip bizning halk arasında taralgan özübüz üçün kerakli bolgan sözlerini akrınlap Rus sözleri bilen kısırıklap çıgara başlaganlar. Mene bu indi 90-cı yıllarda özgertip kuru yılları 85-ci yılda indi tarixta özgertip kuru yılları bulup kirip kaldı. Lakin tilde el o başta ok sizilmedi. Mene in anın küçüyen vakitleri 90-cı yıllar. Bu yıllarda bir küp gazete jurnallar çıga başladı. Yana gazete jurnallarda hem Qoy bir vaqtda indi bizning tilimizni tigi tatarşalaştırу maqsadından deb aytganda, garchi Arab farsi sözleri tatar sözü bo'lmasa da bik ko'p Arab farsi sözleri kullanıla başladı. Dürüsalarning barısında qabul etib bo'lmay, ul shirlardagi gazeta jurnallar bilan mana hozirgi shir gazeta jurnallarni chaqashtirib qarasa, hozir ular azaydilar. Tegi yillarda ular bik ko'p edi. Ham hatto xalq anlamay turgan poytaq sözlerini de kiri qaytarıga tırıştılar. Hemen şu kiri qaytu prosesinde 52 kişi tugul, men bu turda söyledim indi, ol yana məğnə tüsmürləri bilen de bizning tilimizge kirip urnaştılar. Köpçülüge indi bizning nıqlap tilimizge yanından eğlenip qaytdı, nıqlap urnaştı deb aytamiz Arap farsı alınmalarını. Rahmat. Tağın bir soru var degende sırası aytayım. Abdullah Tokay şarlarında onların tatar tilinde originalde okusan eserlerin mikroforsu Arap alınmaları. Ul şirlarda gümmen 19-cı asırda bizim bütün ziyalı kişiler medreselerde okuganlar, medrese indi özünüz biləsiz, onda Kur'an Arap tilinde, hadisler Arap tilinde. Şuna göre onda gümmen bizning tatar tili hatta tercüme, şərhləw tili bulup iseplenilgen. Şuna göre nişiktir artık tegi mağup gitkenler. Rus variantları bizning Fransuzca söyleşkenler, bizning tatar ziyalıları Arapça aralaşkanlar ziyalılar tili bulup iseplengen Arap tili. Mena şundan kiledir dip olayım ben.